Gospodine Hajder. Pa evo, ja bi sklopio ove analitike dosadašnje i analitike savjetnika. Ja se nadam da u tom duhu savjetuju svoje pretpostavljene, opet se pozivam na to. Znači, opet ću pomenuti, rekao sam, kolektivna odgovornost. Šta nas sprečava da uradimo ovo što je Crna Gora odradila? Šta nas sprečava? Da poštujemo zakone, da budemo država. Sprečava nas to što još uvijek imamo apetit da neki vladaju nad vlastitim narodom. Trebamo otvoriti oči. Evo, treći put na ovoj temi govorim, 50% ljudi koji ne glasa, u njima je snaga da riješimo sve ove probleme koje imamo. Hvala. Izvolite, gospodine. Radi se o reciprocitetu, radi se o klasičnom pravu, znači nema tu reciprociteta. Ono što je Crna Gora odradila je u stvari suočavanje sa prošlošću, odradila svoj posao, mi prošlost kapitaliziramo i dalje. Ja bih postavio pitanje, evo, gospođi Sakić, šta savjetujete svog pretpostavljenog? Ovo je bitno pitanje. Šta je sa tim ljudima koji su počinili zločine sa imenom i prezimenom ljudi koji su zaista radili zločine? Dosta je generalisanja. Po Drugom svjetskom ratu možda je 80% građana Njemačke je bilo u vojsci, završeno, gotovo, prošlo, krenuli se životu, eno ih danas za primjer. Svi hoćemo u Njemačku. Kad ćemo mi doći na taj stadij? Kad? Izvolite, gospođo Sakić.